Obukela bakhona emakhaya ngibingelela emagumbini nomhlaba obingelawo udokotela uDlamini. Babukela bakhona emakhaya ngifuna kusho ukuthi mina ngumthandazi ngisayona. Ngisebenza ngokulapha, ngikhulekisa abantu, ngikhulekela abantu. So umsebenzi wami angiboni kungaba into engayifihla ngoba cishe yonke imali iyafana. So wena ungawubuka ngenye indlela but kulesi into sami mina ngifeel comfortable, ngifeel right if kubizo lwami engicela uNkulunkulu ezidlozini ukuthi makukhanye izinto kwenzeke konke nalokho enziwa ngumuntu osebenza ohola. So umsebenzi wesintu ngiyakuthathela kakhulu and le ngokona futhi angisole ngako angikwazi ukufihla uthatha umuntu hawu uveza umsebenzi wesintu imali iyafana nkanza kwethu ezwe imali ingena kusebenzeka baphila abantu it's fine. So ke nawe lapha ekhaya mabe unobizo lesithunywa lisebenzise, if unobizo lamadlozi lisebenzise, ungayifihli into yakho, ungafihli ukuphahla kwakho, ungafihli isinefu sakho. La ekhaya ngibona khona ekhaya siyabasiza abantu, siyobethela umuzi, singakhokha umuthi mawukhona ekhaya, sivala isipoko ekhaya, sibe isilwane kuwe, sigezise, sikufuthe, siphalazise, mhlawumbe namapimples ebusweni, inkinga upha kabi, imoya emibi ekhaya lakho, khaya imidalo kuyafiwa, funa ingozi zimoto, kuhlohlukene imali kuwe ayihlali, ufehla mhlawumbe lesithunywa, mhlawumbe idlozi, kuningi ngibona engakubala. Mhlawumbe ufuna banentambo, ude sikukhulele iwasho, noma ngawukuphi ngibona khona ekhaya. Nami mina ngifika khona ngiyafika. So lo msebenzi wesintu idinga ukuthi uthande, ukukhuthalele, ubekezelele, ungawufihli. Esho lithi iBhayibheli uma unamahloni ngami nami ngizoba namahloni nawe. If it is into unamahloni ngayo wena mawubona abantu ethi as if isinto osilandeleli isinto nendaba naso senciphisa uyoziphalela khona ubonto wona uma ubona abantu uyasiphila. Mase soba cha mina ngimuntu oyisangoma, mina umuntu oyinyanga, ngimuntu ongithandazi, umuntu oyigedla. Noma thola bese ufuna kwenza maybe i-relationship ungasho umuntu uthi hayi mina ngingathi asinethe nyaka masipala mina imali zami no nje cha ngisenza ngesintu ngiyelapha ngithandazi. Into akumukele nje njalo if akumukele umuntu akakumukele manje ukusenza into ongasiyo yabona wenza umlungu ongasiyo umlungu no wena umuntu wesintu umuntu wedlozi umuntu omnyama wenza into zabantu abamnyama. So musuku bese uyashintsha soyisilungu yenyana soyashintsha that try into zakho uzofika iphambane embulo khona ekhaya nje umuntu wedlozi ngisayona ngithandaza lokho ngiyakumukela futhi lokho ngiyakuthanda njengomuntu omthandazi. Ngibona khona ekhaya asikhuleke sithandaza uthi ukukhuleka uthandaza ubuhambo luse impilo yakho ungalokho ukade uzokhulekelwa kuphela wena ufuna ukukhulekelwa is because awufuna ukukhokha imali awufuna ukuthola usizo ukuze ugene something, ngaba umsebenzi ngaba imali ngaba yini kumele ube umuntu olahlekelwako ukuze emzini wakho kube lethula lahlekelwa imali kucala ngolo ekhaya ukuze ube nemoto lahlekelwa imali ukuze ube nempilo right akube khona into lahleka kuwe ungafuni ukugesa something mahala uhlezi ukukhala every day bekhona izinto ezifihlako ongakhombiswa izona lokuthi nasikhuleke kuphela kanti ngiyazi ukuthi ke indabeni isikhathi ufuna into kanje uyisebenzise isikhathi ufika into kanje ugeziswe ngayo ufuthi uphalaze isikhathi dinga into kanje geza ngayo bese uyaphahla. So kuyashiyana ngibona khona ekhaya. So ke ayikwazi ukuphumela mahala akwenzeke inkosi ibusise God bless you.